Dua kosku surah sagale waqo nagar amana. Atto ko kasture gar sagale waqo ganama kana tundar bindus. Namicha to haadha mana lama qaba. Haadhi mana lama kuni serious kana bukkesin naqa beetu nama haadha lama qabu giddu fi gawanteef warren been akkasin borif adda baasisiitti. Kanas giddu waan deemu fi lamman saani giddu deemu. Haati mana nishin hangafai annen tokkumatu laatiif ganama ganama guyyaa aannan laatiif galgala ganama aannan laatiif galgala aannan laatiif saatii waaree booddee immoo ammasii ishee kan biraa gaafa dhaqu immoo isheen immoo ganama aannan laatiif guyyaa urgoo laatiif galgala maksasitti amaraasii laatiif keessaa isa booddee immoo baaduu laatiif amaraasii keessaa baaste jechuudha. Namtichi tukuratiinsaa ishee aannan laatti irra hin jiru. Paa edheetu yeroo hundumaa ishee kamiin jajaa ishee haadhaa akka faffaltee adhaarra keessee laatti sun jireenya. Dhagaa hundi keessa. Dhumarratti ituu jedhutu yaada kaase. Haadha manaasaa waan akka jedhe shirraa ati. Ati jennaan rakkoo qabdaanii. Maan ganama yommuu dhufu aannan, guyyaan aannan, galgalli aannan. Ishee kana bukkee gaafa garuu ganama aannan, guyyaa urgoo, galgala maksasiitti ama isayyuu adhaarra keessee tasaatii immoo baaduun haalaatti waan isheetti dhalattu taa'umriidha kan ishee jijjiirtee anaafati kana boodatti fuunatte yaa abbaa baluu ittiin dhabeet meetara gaaggaa itti. Marsiidhaatti aannani urgoo dhaama minaamin dhadhaasii laatinne eeyyee kana mini keessa rakkis ani koo ittiin kenne bishaan kana. Suura kan fayyaa kana kennu. Ani ittiin kanan aannan guyyaa galgala sinii kennuuf wanti kan biraan hin barbaachisu urgoos yoo ta'e asuma keessaa ta'etti amas yoo ta'e asuma keessaa ta'etti baadus yoo ta'e adhaas yoo ta'e asuma keessaati wal duukaa kanumaan hin hubattaa laata waan hin jedhu wal duukaa kanumaan gargaaramaa jiree sinii kenni yoo kanatti sin rakkisee anatti sin haasi yoo ta'e nan sirreessaati garuu hundumtuu asuma keessa jiraatti waan barbaade yoo ta'e asuma keessa jiraatti. Keessa wangeelli waan hundumaa qabaa jedhame laa. Namoonni baay'een karaa barbaade wanta dubbatan yoo ta'e itti galli hundumtuu as ta'uu qaba. Kana yoo ta'e ምንም ነገር አያጣላንም ወልትን ቡስ ምንም አያጋጭንም ከእግዚአብሔር ጋር ምንም አያጋጭንም ማለት ነው። ዋቀዮ ወልትን ቡስ አስከሰ ጅራ ሁንዱቱ አማ አዳራ ኡርጎዳ ባዱ ጅሬኛ ፈያዳ sagalee isaa ergee isaan fayyisee boolla du'aa keessaa sila kureessu korbateeru jalqaba sagalee ture. Sagalichis maal ture? Waaqa ture. Innimtu eenyu bira ture? Isa malee kan ta'e tokkollee hin jiru. Gatiifadhan Waaqayyoo. Sagalee Waaqayyoo keessaa ganama kana ergaa guddaa tokko sinii kenna. የእግዚአብሔር ድምፅ እንዴት መረዳት እንችላለን? ሰገሌ ዋቀዮ አከምቲ ሁበቹ ደንቴኝ ማትሮጅሉት ሲዳይ ኦካን ድምፅ ሰገሌ ወዳ ከነ ከሰ ካን ይተኑ ዲከሰን ድምፅ መስማት ለመጣችሁት ሰገሌ ገሩፍተን ድምፅ ማለት በተለያየ ነገር ይመጣል። አፋለማ የሚበዳ ሰገሌ ከራበር ባሳተ ፉደንዳ ብዙ ድምጾች አሉ። ሰገሌው ተሄዱት ይችላል። የሰይጣን ድምጽ አለ፣ የሰው ድምጽ አለ፣ ሄሎ የስጋ ድምጽ አለ። እንዲሁም ደግሞ ከፍጥሯን የሚመጡ ድምጾችም አሉ። ኡሞተራ ከንታን ሰገሌው ፈንድ የእግዚአብሔር ድምጽ ደግሞ አለ። ከነኚህ ከተለያዩ ድምጾች የእግዚአብሔር ድምጽ እንዴት መረዳትና መለየት እንችላለን? ሰገሌው ተጅለራ ገረዱቢ ዋቀዮ ሰገሌ ዋቀዮ ይሰከና አደባሱዳ አከመትን ሁበቹ ደንቴኝ ወልዳን ክርስቲያና ሰገሌ ዋቀዮ ሁበቹ ሰገሌ ዋቀዮ አደባሱ እንደንደስ ዮቴ ሰገሎን ሁንዱምቱ ዱፋን ይሸራ ጅረኛንቶ ሲቢከላ የሚመጡ ድምጾች አይቀይሩንም። ሰገለን ፈንጉቱማን ኑንቲንቺረን ትኩርዲያት አቸስላላም ድከሰ ትኩርዲያት ወንቶን ጅረ ወልዳ ክርስቲያና ካን ገቡ ሳቱ ቤተ ክርስቲያን ወደታች እያቀጨጨ ያለው ወደታች
ጎንበስ እያደረገ ያለው ምንድን ነው? ድምፆች ናቸው። የውሸት ድምፅ፣ እውነተኛ ድምፅ። እውነተኛ ድምፅ ከማንም ከሰው አይደለም። እውነተኛ ድምፅ ከእግዚአብሔር ነው። ሰገሌን ዱጓን ኤኙ ብራምት ሰገሌን ዱጓን ኤኙ ብራት ዋቀዮ ብራት። ውሸት የሚገኘው ከሰይጣን ከሰው አጋ እንደ መጽሐፍ ቅዱስ አከ ኮሌጅት አከ ባይብል ስኩል ካንታን በሲሶታ መጽሐፋት ሁሉ ጋፊ ደግሞ ሁሉማት እንዴት ይህ ጥያቄ በበርካታ ሰዎች በዘመናት ሁሉ መሃል ተጠይቋል። ምሳሌ አቦተ ከሉት ካሴ አማት ጋፊ ከሰገላኛ ተጠይቋል። ሁሉ ሰው እንዴት ነው የእግዚአብሔርን ቃል መለየት የምንችለው? ድምፁን መለየት የምንችል? መካነ ኢየሱስ ዳኩን ጋፊ ነገር ፓስተር ጻድቁ ማጅሩ ያከለይሳ ወሪ ሳከራ አጋን አትገሩ ጀለ ጢሞቴዎስ ነኮ ጳውሎስ ዱበት ነጋማ ወዳ ክርስቲያና እውነተኛ አክሊሽያ ቤተክርስቲያን ወዳ አክሊሽያ ሰባቱ የኤፌሶን ቤተክርስቲያን ቲያትራ ስርቶን ወረከታን ወሮንኩን ኡንዲሳኒ ከንሳን ምጭረባኒ ሆደባኒ ጀገደባኒ የቸደባኒ ካንጅራ ሆይዳ ሰገሌቱም ደምባሲ ማን እንዳስረዳ ቃሉ ድምፁ ከየት እንደመጣ የማያውቅ ትውልድ ሁሉ እየጠፋ አለውን ፓዳ ካንጅረን መኖር ያቃተበት ግድያ የበዛ ሐሜት የበዛ አቸሱ ከምባየቴ ሐሜን ከምባየቴ ወጅቡ ከምባየቴ ጎሳን ሰኒዳ የሸዋ ዘር የወለጋ ዘር የአርሲ ዘር የባሌ ዘር የዚህ ዘር አማራ ከምባታ አይደለም። ወንጌል ለሁሉ የወድሰብ የመጣ ቃል ስለሆነ ሰኒዳን ጎሳን ሂጁ ቤተክርስቲያን እያበላሸ ያለው የዘር መንፈስ የገባ ድምፅ አለመለየት ነው። ከእግዚአብሔር ከጋድ የሆነ ድምፅ ካለ ሄሎ ህብረት አንድ ነው፣ ቃል አንድ ነው፣ ፈውስ አንድ ነው፣ ድምፅ አንድ ነው። ከኢየሱስ ለመጣ መርገዝና ጋሳ አነባሳ ወላሌና ፈይፈንደን ገለሰበዳል ምን ወለመዳት ሁንዲ ከሳ ዋቄ ሲያፈይሱ ዋቄም ሲያፈይሱ ይላል ወይ ጀርጀር ማርሲገ ጀርጀር እንዴት መረዳት እንችላለን? አንደኛ መረዳት ሰው እንዳይረዳ የሚያደርግ ጉዲና አቡ ወካ ያሳደገ አባትነት መንፈሳዊ አባት ማን መሆኑ መረዳት አለብኝ። አባት ያሳደገ አባት ማን መሆኑ ምክንያቱም አባታችሁ አብርሃም ከሆነ አባን ከሰን ይቱ አብርሃም እንተ ዋን አባን ከሰን አብርሃም ዱጎረቱ ማልታት ጎቱ አንመገሩ አባን ከሰን አብርሃም ምት ኤውዳ ሰይጣን ይሰባሶ ባሰን እንሞ ሶባዳ አጀስ አረት እንዴ ገዳይ ውሸታም ነው። ስለዚህ የተማራችሁት ከአባታችሁ ነው። ውሸት የተማራችሁት ሶባ ከንበረተና ባከሰን ሰዎች ነው ተሊዳ ሄሎ አገበሩካ ወንጌል ዮሐንስ ክርስቶስ ደበሌ አከን ይጀምራቱ ሙክጀሰ ይጀምራቱ ሰላ አባቆ መስንቄንጣ አጀራ እንቄንጣ አጀቱ ጠብሶ ምቲ አጀቹላ ሄሎ ዳንዲያ ደርሲሱላ ፓወር ጋድ አሜን ረዘካስ አና ፓሰ ወላለ አፉር ቁልቁሉ ጉባኤ ነገጦች ወጪ አሜን ካስ ካሳ ፈይ መቃ ኢየሱስ አሜን ፈየን ከለጅራ ጀሪያሴካ ስለዚህ እንዴት ይህ ጥያቄ በበርካታ ሰዎች በዘመናት ሁሉ መካከል ጥያቄ ሆኖ የቀረ ነገር ነው። ጋፊቴ ከነፊ ነንዱ ቢሰጋል የእግዚአብሔር ድምፅ ሰምቷል። ነገር ግን በኤሊ እስከተናገረ ድረስ መገንዘብ አይቻልም። ምክንያቱም አማ ኤሊን ዱበተሙቲ ሳሙኤል አደባስም ነኝ እርጋንቆ አናገር አሜን አማ ኤሊን ዱበተሙቲ ኤውምፓይ ኤሊ ባይ ኤሊ ጀትጉደት ኤሊ ሞይ ዱሎሜ አቃሮንሳ አርጉ አመረደቡት ይጆሌ ሳሰደምባሱ ከነማ ሰደምባሱ ኦፊዩ አደምባነ ተሱመ ሳደምባሱ ገርጉልቻ አቦር ረባሳው ላይ አፉረ ከሲፍራ ጣብሳነ ጀራ መርገሰ ካስ መቃ ኢየሱስ እንጀሪ ሜላ ቀሮ አደባሱ ከንቀነ ጀራ ጀሪካ ሰገሌ አደባሱ ከንቀነ ጀሪ ኢጆሌ አፍ ኦርማ ወጅ ከወልት ነማኩ ጀሪ ያሰይቲ አባ ከሲ ዋቀዩ ካሴረ ጀራሜላ ሲፉንድራ ሀካስ ዋቀዩ አመንገላታ እነኮ ልጆች ነን
ማላ ቆይ ገርባት አምበን ተጃጅላ ዋቀዮት ምቲ ሆጂ ዋቀዮት አንገርብቻ ገርብቻ ተይን ኤው ሆጂቻዩ ገሩ ኢልሙማት ገሩ አከ አባት ገሩ አልሙማት አሙጫ አሜን ኢልሞ አላ አሜንካ ኢልሚ ቀበኛ ባሳት ደብ ማልጉራ ህናላ አገይ ካርጋ ጉዳስ ከነ ታሪካ ነገሰ ዙጋ ሳሙኤል ሚል ኤሊጀት ሙጫሃና ተቱጁ አባሳ ሚያ አባሳ ከሪምፔ አቀኝቱ በትኩደቴ ሉበ ኤሊጀት ጉት ኤሊ ሞጆለ ለቀባ ለቀባ ኢራ ዱርቦቶ ትለካም ወል ማገለ ጆሎ ሸካኝ ቀባ ቦቶቶ ሰዲብ ለመቀባ ሀታው ገሩ ኤሊ እጆለ መንከርገሳ ኦፊኒ ፍሪያስ ወርጀለማን ኦፊኒ ፍሪያስ ነምኩን አኩና እንደንደ ቃሎንሳ ዱሉማ ከስ ከንዶ ዋንቴ እጆለ ሳኩዲ ነምበር ሲን ከና እጆለ ሳ ኦልማን ሳኒ መነቁል ቁሉማ ዋቀዮ ከሳ ኤሊ ሞ ካንዲዳት መነቁል ቁሉማ ዋቀዮ ከሰንስ ሳሙኤል ሚለ ሰለት ጉደቴ በሬ ኤሊ ቡቹ ከሳ ሳሙኤል ሀበኛ ጎቹራን ቤኩ ኤሊ መጀት ዋን ጉደቴ አማላ ጆለ ኤሊ ከሩ ይፍራንዱ አቦ አባሳን ቤኮን ጆብሪ አማራ አራገሳ ይፍራቱ አመገራላ ፈካተ ጉደቴ መለከሳ አደባት ነው ሀራወጅኛት በርሱሮ ተገሩ አደተው አረገሰን ካሳ እርጋሲጋ ግዱ ከነ በርሱሮ አደተ አመገራ አረገሰን ካሳ ጅሬኛን አደተ ኢነርገማ ጅራ አሳቲ የራሲ ፊን መስኪኖ ፈቀበቲ ዋቀዩ ጅሬኛን አደስ ያቁር ይላኔ ራሲታ ijoollee eelii kanarraa addaatti kun amala isaanii irraan furan ከኤሊ ላይ ኤሊ ራስ addaatti kun ofirraan furan eelirraa waan sheer godhan qabu garuu ijoollee eelii saamu'eelin barsiisu waan isaanii gootu kun jiru eelii fuudhanii mana qulqullummaa keessa naannessanii lafa iddoon aarsaa waaqayyo fudhatamu qubaan keessa galan qabeenya waaqayyooti qubaan keessa galan aarsaa waaqayyoo qabduu kan fuudhamu seeraan kan fuudhamu ilaala geeffadhaa qabduudhaan kan fuudhamutu maaliin keessa galan isaan harkaan keessa galan sin maal እግዚአብሔር sin ታገሰው እግዚአብሔር እስከ መጨረሻ ታገሰው በሰዓት የሚደረግ በየቀን ቀን እያበላሹ ሄሎ እያበላሹ የኖሩ ሀሜኛ ጋበሳን ጎረን አኒ አሚኒ ተኮን በርባዶሃል ሀሜኛ ጋበሳን ጎረን እግዚአብሔር ታገሰው ኤሊ አመፈሩት እግዚአብሔር ሳሙኤል እስከሚያርግ ድረስ አመ ሳሙኤል ጉደቱት ይኖርሰዋል እርጋሴ ገባ ነመስረትን ጉድሱ ዋቆስ ያ ጉድሱ አሜን ለኔሰን ካሳ ዋው ነመጅብረተ ዋቆ ነመ ጉድሳ አሜን ሲጅብና ዋቆ ባሉ ሄታይ ስረትን ጉድስ አሜን ዳውት ይነት ጉድስ ባቦ ሳውል ረት ኤሊነት ዋቆ ይጆለ ኤሊነት ማል ጉድስ ባቆ ሳሙኤልን ጉድስ ዋው ለኔሰን ካሳ ኢላር ጋንቀባን ኤከ ጉደቹ ከኖል ነምስረትን ጉድት አሜን ሲፍ ገሩ ሀ ጉድስ አሜን ካራ ዋቀዮ ነመና በጉድስ ገሩ መረትን ጉድስ እንግዳ መያዛ ኢየሱስ ውርደት ነው ውርደት ሲገላግራ ውርደት ነው አከም እንጀቶት ውርደት ይከራስ ነው ዋቀዮ ያ ሰው ጅቤቱ ኤው ፍለት ዋቀዮ ገራዶ ከሰባን ኤውን ተፈቲ ዋቀዮ ኤውን ከድቀድ ዋቀዮ ሰውዳ ናቀው ያዕቆብ ገሩ ኤብራቴፍ ባረኮ ደደባረ ከነከ ያዕቆብ ደደባን እንጂ ደደባረ ገሩ ገላለ ገሩ የሚገርማችሁ ኤሳው ተካገላተ እንደ ያዕቆብ ገብቱ ማነማተ ወጋር ደምቶ ጉቱማ ማነ ላባን ኬስ ታዮችቴ ሚንዴ ፈሚዮችቴ ሆሪና ማትሶ መረርቡቶ ዋቀየ ፎለ ጉድስ inni gosonan bar inni esambar injut anafu waaqayyo goftan eliani hinjibi waaqayyo elitin dubbanne samuel wajjin mana qulqullummaa keessa laxxare rafatu samuel fan sagale waaqayyo addabaso akkamittiin akkasitti dhaggeeffata kan inni beeku jolle eli kan inni beeku jecha eli kawwaamaa ture eli bara sana keessa sagale waaqayyo badee ture waaqayyo hin dubbatu darbee akka dhaati dubbata maleessa takataataa hin dubbatu akka bara keenya ammaa kana hello raajonni bara sana birqii turan
namoonni ijoolleen Saamu'eel barsiise yookaan erga guddatee barsiise booddee kaa'amee isaan irratti darbee akka nexabxaabii tokko lama Saamu'eel erga barsiise booddeetu raajonni 100 raajonni 50 raajonni 50 raajonni 60 raajonni 30 raajonni 20 baay'ee qaban namni waaqayyo akkaatiin waaqayyo sagalee adda baase guddisuu jalqabeen bara Eelii keessa garuu bara Eelii birattis garuu namni guddate kan biraan jiru waaqayyo dibee baase malee ofii barsiisa Saamu'eeliin barsiisa mootan warra guddatan jiran Saamu'eeliin booddee kan guddate Saamu'eel Eelii wajjin ijoollee Eelii wajjin tuuciisaa jiru waan tokko ta'e maal ta'e yoo jettan akkas ta'e waaqayyo dhufee darbee waan nu jalqabe eewun Saamu'eel jedheen Saamu'eel gaafa ribaa keessaa ka'u eenyuun jiru bukkeessaa akka waaqayyoon ta'es waan ta'e hin bar adda baasee beeku kan namaa beeka malee kan waaqayyoon beeku. Hello maqaa gooftaatiin warri kan namaan goonfamtan ganama har'aas irraa kaaseera. Ameena. Sagalee namaatiin raajummaa namaatiin jecha namaatiin Inde biyya inde meeqa Saamu'eel jennaan Saamu'eel gaafa ka'umtu jiru gara eenyutti fiige Eelii akka irra keessa Eelii tuttuqa. Abeet abbaa sinna waamee tinjeen ay akeeti maal ta'e ciise amaarኛ ኦሮምኛንሳ ሞ ተኛ ሂድና ተኛ ciisi rafiidhaaf ciisi hin gargaaru akeeti ciisi jechuun gaddamte jechuudha rafiin immoo of gatii anqalaafaa na tagaadda jechuun gargaaru siin gargaaru meecaa bira gatii haree ergaan qaban rafii kasiin jettu waaqayyo irraa kaas kai inojjennaa kasiin jedhu abbaa mul'ataa waaqayyo falaata meela kaas ergaan si qaba afuura irriba namatti buusu afuura irribatti nama ergu dibata akkasii ayyaana akkasii dhaloota akkasii nama kun waaqayyo ganama kana sirraa hacabu saanii jira meessetani hacabu jira nagaachin kana jalika jali yaase jali baasi gadati wayi fandira jali kamsamas say jali yisala tirame amen kuno akkasayga akiti maatay ciisi gurbaan naqee ciisi eelimmaa jedhe ansuwaamne akiti maatay ciisi sadaffat Saamu'eel jedheen dingata gaa'e eenaan isitu nama jennaan innammaa kun waaqayyoon ta'uu danda'a angarbichi kee asan jira dubbat siif dhagaa harkisa kaasaamee hadhabbaasaa wallaaleen anasan jira dubbat siif dhagaa warra jiran galgala har'aa dhufeeraaf harkisa kaasaa praise God akkannaan jedhe waaqoo nama 334 ana wajjin toori dibata keetii toori abjuu keetii toori gaa'ila keetii toori tajaajila keetii toori mul'ata keetii jijjiiramaa taa'ee waaqayyo mina kaasa keessa naakas praise God maqaa Yesuusiin asan jira angarbichi kee maal ta'e meeraa sala keessa meeraa waaqayyo jedhame jeeka asan jira dubbat angarbichi kee maalan taajetta ijoollee nanna kaajari yaasayka warri waaqayyo nagaan immoo bargaataa ይቀመጣሉ ከመከራ ስጋትም ያርፋሉ Saamu'eel ammaga asitti galafanii adda baase kan Eelii ta'uusaatiif kan waaqayyo ta'uusaa eessatti asitti gaafa dhaqee ciisu waaqayyo hin dhufe afaffaatti Saamii abeet angarbichi kee asan jira dubbat gaafa jedhu waaqayyo hin jalqabe haasa merga sakasa imbe kon har'a kaasee hajalqabu waaqayyo amen jira nama fuula keessaati waaqayyo haasaa hajalqabu sutte dhaatti maati sittaasoo hajalqabu waaqayyo sittaasoo birani jeri ase baati gajati jeri ase jeri naman jenne eenyu ase hajalqabu jolle maate sagalee waaqayyo ibroota boqonnaa jaamaa jira እግዚአብሔርን ባንዴም በሌላም ይናገራል ሰው ግን አስተውልም waaqayyo kira tokkos kira biras maata hindubbata namni garuu my God ድምፅ በጥርጣሬ ያለም
waaqayyo hin jalqabe haasaa tamii jalqabeettu ani sidibeera ani ijoollee eelis maalteera tuffadheera kana booddee isaan hojjetan situ fuudha qufurtuu my God situ fuudha furtuu ameen hundee kon gubaa kan situ fuudha furtuu magaalaa situ fuudha furtuu biyya kanaa situ fuudha hundee kon namas keessaa mul'ata fuudhee kanatu jira nakas kas seebisu ijoollee koo waaqayyo saalaan sin qodu yaaddayin dubartootaan iyyuu waaqayyo dhimma ba'a lallabbuu yeroo jalqaba akka koo haadha dubartoota reessa kaas dhiironni booddee dhufne ijoollee dubartoota iyyuu warri lafa du'aa dhaqan awwaala kan shittoo baattee kannate lallaba jalqaba akka lallaba dubartiidha ergaansi